mu kiganiro urunana cyo kuri wa gatanu twabateguriye wivunika rwose n'ubundi ingendo umugabo kandi n'umugore ndamufite ndetse tubanye neza nubwo yenda nta zibana zidakomanya amahembe ariko ubu rwose ubu nta kibazo kidasanzwe dufitanye. none se wabyifatamo tugiye ukumva ngo umugore wawe mubane yaguciye inyuma kandi akaguca inyuma ku mugabo wiyita ngo ni bosi we. ni kuri wa gatanu saa 11:15 z'umugoroba kuri Radio 10. mu kiganiro urunana cyo kuri wa gatatu twabateguriye ariko ibintu urimo gukora ntabwo ari byiza mukobwa je. Iri ni ibanga ryacu ntabwo rwose ukwiriye kugenda ubyasasa. Njyasasa se nabibwiye nde? Wabibwiye Pascal umugabo wawe? Ngiye mukobwa jana aganire na Pascal. Ejo twarahuye aransomera mboraho nde. Ye, yaragusomeye. Azi ibyo avuga se cyangwa ari ugukekeranya. ni kuri wa gatatu saa 11:15 z'umugoroba kuri Radio 10.